turasuhuje wakomeje gukurikira Primo Media Rwanda, twongeye kugira umunsi mwiza, tugarutse muri cya kiganiro cyacu cy'isesengura ry'amakuru y'imikino nk'uko mumaze kubimenyera. Muri kumwe nanjye Alexis, ndi kumwe na mugenzi wanjye Felix. Yego Felix, waramutse nanone? Waramutse neza. Uyu munsi ni mwiza, ndabona wabyutse neza, tumeze neza. Ndabona uyu munsi umeze neza cyane, nta kibazo, ahubwo wowe ko mbona usa n'umuntu witeguye, hari ahantu waba ugiye kujya? Nyuma y'ikiganiro hari rendezvous mfite, ndahita njya mu bukwe ahantu hari umuntu turi bujyane gufata irembo, urumva rero ko nagombaga kuzana. Wabaherekeza se? Ni ikaze uratumibuze tujyane nawe urebe ko wafata icupa rimwe, uraribasha se? Gake, mo gake, nta kibazo rwose. Yego, turabona bimeze neza, abantu turabifuriza rero kugira umunsi mwiza w'impera z'iki cyumweru no kwinjira muri weekend amahoro. Felix, tudatinze reka dutangire tubwire abantu byo tugiye kuganiraho. Uyu munsi dufite ingingo zitari nyinshi, turareba kuri Rwanda Premier League, shampiyona y'ikiciro cya mbere mu Rwanda. Yego, hanyuma tuvuge ku gikombe cy'amahoro cyaraye gisojwe. Igikombe cy'amahoro cyaraye niyo yari yasigaye. Hanyuma turareba no kurishanwa rikomeje kuba rya Kani. Irushanwa rikomeje kuba rya Kani, wa munsi wa kabiri warayitangiye, amakipe ari kuguma agenda atungurwa, andi atungurana kuzabona qualification bigoranye. Hanyuma tuze gusoreza i Burayi tureba kuri Copa del Rey ndetse na shampiyona ziri bukomeze muri iyi weekend. Dutangire kuri Rwanda Premier League. Ndumva twabana tugahera kuri match ya Gasogi United. Yego, niyo match yari yasigaye. Match ya Gasogi United igikombe cy'amahoro niyo match yari yasigaye. Twavuye mu kiganiro tubabwira ko match imaze kurangira ari ibitego 2-0. Yego. Ni match wabonye ute? Match ya Gasogi United nubundi byari byitezwe ko nkuko ngene nabivuze, match Gasogi United abakinnyi yari yakinishije ihura na Rayon Sport nta numwe yahinduye. Yaje yakaniye ishaka gutsinda. Kandi nyine yarabikoze yabigezeho. Ni match yari iryoheye ijisho kuyireba. Gasogi yakinnye umupira mwiza, ibasha kubonamo ibitego 2. Ibitego byiza, harimo ikigo cyiza cya Kufra. Cya Kufra Honorable Maripango yatsinze igitego cyiza pe. Maripango atsinze. Ahubwo barabakinnyi barakora iki muri Gasogi? Barabakinnyi rero nibigutangaze bagiye mu makipe akomeye, wenda tuvuge nka Polisi, nubwo tutavuga ngo Polisi nayo irakomeye kurusha Gasogi kuko irayihangamura, ariko hari igihe umukinnyi aba mwiza bitewe n'ikipe ari gukinamo. Umukinnyi bita Maripango ushobora kuba amaze imyaka myinshi muri Gasogi United. Sinzi impamvu adasohoka muri Gasogi, sinzi niba ari uko adatera imbere, sinzi ikibazo gihari. Maripango ni umukinnyi mwiza. Ni umukinnyi mwiza, ariko na perezida wa Gasogi yabigarutseho ko ni umukinnyi umugirira akamaro cyane. Sinibaza ko nawe yapfa kumutanga gutyo, kereka rero ni umucuruzi, wenda abonye n'umuntu wa amafaranga yaravuze ati ndamutse mbonye offer nahita mutanga. Bivuze ngo rero nawe ni mu kintu tugomba kuzitega ku isoko ry'igura n'igurisha ryo mu mpeshyi, kuko muri uko kwa mbere byo biragoye. Yego, biragoye ko byagerwaho. Gusa Gasogi yakinnye umupira mwiza. Sinzi Gasogi uziko igiye guhura na Muhazi inshuro 3 mu gihe cy'ibyumweru 2. Inshuro 3. Nabonye na match yabo bayisubitse. Urumva baraye bahuye mu gikombe cy'amahoro ku cyumweru. Ubundi match yabo ari kuzaba ejo kwa gatandatu, ariko ku match yabo bayisubitse kubera ko ya masari kuba ataragera. Ku cyumweru bazahura muri shampiyona Gasogi zajya Ingoma. Hanyuma ku wa gatatu bongere bahure mu kwishyura mu gikombe cy'amahoro. Yego. Niyo mpamvu mvuga ko Gasogi bishobora kuyigora, ntabwo mbona izi match 3 zose yazitsinda ngo bikunde, zavamo imwe izatakaza, cyane match yo kwishyura y'igikombe cy'amahoro ishobora kuyitakaza, bakaba banganya cyangwa Muhazi kayikora amanota yose. Yego. Niyo mikino rero yari yabaye, ni umukino wari wasigaye ku mikino y'igice cya mbere
cy'igikombe cy'amahoro ni umukino wasoreje imikino ibanza. Hanyuma Rwanda Premier League iratangira uyu umunsi wa kabiri w'igice cya kabiri cya shampiyona, umunsi wa kabiri wa returu, match zo kwishyura iratangirana n'ikipe ya Rayon Sport ihura na Gorilla. Ni match iri buze kuba kuri uyu munsi ku isaha saa 12 kuri Kigali PL Stadium. Ni match ubundi mu buzima busanzwe ikipe ya Gorilla ikunze kugora cyane Rayon Sport cyane ko na president yivugiye ku giti cyiwe Haji ti Rayon Sport ndayikubita ibitego 3 tibaze babizi baze babyiteguye ko bagomba kurya ibitego 3 kandi si rimwe kandi si kabiri. Gorilla ikunze gushobora cyane Rayon Sport kandi abantu benshi bakunda kuvuga ati Gorilla nk'ari ukuntu ngo ari petit frère wa Rayon Sport, ariko iyo bageze mu kibuga ibyo bintu turabibura guhangana gukomeye. Hagaragara guhangana gukomeye hagati ya Rayon Sport na Gorilla, nubwo nyine amagambo atabura kuvugwa ko ari murumuna wabo, cyane ko Haji Mudaheranwa yigeze kuba n'umuyobozi wa Rayon Sport, buriya na kenshi niho babikurira, akaba n'umufana ukomeye wa Rayon Sport birazwi. Nge ndumva ubu ngubu nta gakiri umufana we, cyane ko ubu ngubu barahanganye. Ubu yaba umukunzi ariko kuko nanone ntiwabona ikipe wakuze ufana ipfiririkana kandi hari uburyo ufite wayiteramo inkuru. Hari igihe kigera n'urukundo rugashira, cyane ko ubu ubona ubu ngubu hasigaye hagezweho ikintu cyita kihangana. Niba dufate nk'urugero, niba nka Juvenal yaravuye muri Kiyovu Sport atitaye ku bintu byose yayitakajeho, ubu ngubu ni ukuvuga ni umuyobozi wa Dax, umutima y'uri kuri Dax byo kuvuga ngo yigeze kuba umuyobozi, ibyo byararangiye. Ariko uburyo Juvenal yavuye muri Kiyovu Sport butandukanye n'uburyo Haji yavuye muri Rayon Sport. Niyo mpamvu numva rero ko urwo rukundo yari afite Rayon Sport rutigeze rugabanyuka, kabone n'ubwo afite ibyo ku giti cye. Ni urugero umwana akurira mu rugo abana n'ababyeyi, ariko akagera igihe ashingwa nawe agira urugo rwe. Nose rwa rukundo rw'ababyeyi ruvaho? Ntabwo ruvaho. Nuko mbibona ko n'ubundi Haji aracyakunda Rayon Sport, ariko nanone hari ibyo hahira ikipe ye nk'uko nyine nawe aba yitezemo inyungu yayishinze kugira ngo ayibonemo inyungu, zaba inyungu z'ibyishimo cyangwa se inyungu z'amafaranga. Yego. Ni match rero wowe ubona ku giti cyawe iri bube ihagaze ite? Cyane ko Rayon Sport yabonye n'umutoza mushyashya, nacyo nta kantu tugomba kwitsaho gatoya. Bivuze ngo bafite iyindi motivation. N'umutoza agomba kwerekana icyo aje guha abareyo. Umutoza ari bugaragare kuri iyi match? Aragaragara, arabahari kuri iyi match, araza ko yabonye n'umuzamu mushya. Urumva nyine Rayon Sport ni ikipe yakagombye gutsinda iyi match. Gusa nitwibagiwe ko Gorilla ni ikipe iri mu bihe byiza cyane ko iherutse gutsinda na Kiyovu Sport. Gorilla ubu tukunze kuvuga ko ari ikipe igora amakipe akomeye cyane. Ni ikipe igora amakipe akomeye cyane hano mu Rwanda. Icyane igeze kuri Rayon Sport sinzi uko biba byagenze, gusa urabona Rayon Sport ikipe yose iri hamwe, irishimye, imeze neza, nta kibazo. Ndumva ko bwanjye ndabona Rayon Sport iri buze gutsinda kuri uyu munsi. Rayon Sport iri buze gutsinda cyane ko ifite na motivation, ikomeye, ifite umutoza mushya, kandi ifite n'akanyamuneza yakuye mu gikombe cy'amahoro, aho yatsinze ibitego 4. Urumva rero ni umwanya w'abakinnyi mu gukora cyane. Buriya ikipe ifite umutoza mushya, abakinnyi nabo baboneho umwanya wo gukora cyane kugira ngo bigaragaze mu maso ya wa mutoza. Byaravuzwe ko abakinnyi batakundaga abatoza bayibanjirije, haba uriya basezereye n'uyu basezereje Wade bose ngo nta. Ariko ni ikibazo cya Wade ntabwo kirakemuka neza, cyane ko ntibaramusezerera biro. Ariko Wade n'ubundi yari umutoza wungirije, n'ubundi ashobora kuza kungiriza, abikunze uretse ko atanabyanga kuko niyo poste ye.
ashobora kuza kungiriza. Rero ni umwanya mwiza w'abakinnyi kugira ngo bagaragaze icyo bashoboye, hanyuma bigaragaza imbere y'umutoza kugira ngo barebe ko babona umwanya uhoraho. Urabizi ko nka Youssef nta mwanya yakundaga kubona, niwe mukinnyi niteze ko ashobora kuza gukora cyane kugira ngo abone umwanya uhoraho muri ekipe ya Rayon Sport. Ashobora kuba yaragiranye ibibazo n'abatoza cyane ko atari umuswa. Zefani kuba byaravuzwe ko Zefani bagiranaga ibibazo cyane ko bose barabarabu, rero ntibaburaga ibyo bafite ibyo bapfa. Yego. Ariko numva ari umwanya mwiza w'abakinnyi bose bagiye basubizwa inyuma kugira ngo babashe kwigaragaza neza, babone umwanya uhoraho none muri ekipe. Ku munsi w'ejo hari imikino nka match zahuza Etincelle kuri stade Umuganda n'Amagaju, Etoile de l'Est na Sunrise bazakinira ira stade ariya yitwa gute? Etoile de l'Est, Nyagatare, Gorogota. Mu gihe Rwamagana izakira Gasogi match bayishyize ku cyumweru. Niyo muhazi bayimuye bayishyize ku cyumweru cya kibazo cy'amasaha. Gusa ku munsi w'ejo hari match ikomeye tugomba kwitsaho gato ya match ya AS Kigali na Kiyovu Sport. Match ya AS Kigali na Kiyovu Sport, AS Kigali twabonye imbere ya APR mu gikombe cy'amahoro, mu gihe Kiyovu Sport yari yatsinzwe na Gorilla. Gusa twabonye AS Kigali ifite imbaraga nyinshi. AS Kigali yaragarutse, nabikubwiye ko AS Kigali ifite motivation nini, ifite motivation ikomeye, ifite umutoza mushya, perezida wayo yaragarutse, abakinnyi nyine bari bien motivé ku mpande zarizo zose, ntibabuze amafaranga, babona imyitozo. Urumva rero AS Kigali ifite ikintu cyo kwirata cyane ko n'abakinnyi babo ntabwo ari babi. N'abakinnyi beza ntabwo ari babi rwose. Ndabona Kiyovu Sport kwikurira imbere ya AS Kigali nubwo bose bakinira kuri stade zimwe, bitazaba ari ikintu kitazorohera Kiyovu Sport. Kiyovu Sport wajya kuboneka ngo irabikoze iratsinze. Gusa AS Kigali iri muri position nziza, iri mu buryo bwiza bw'intsinzi cyane ko twayibonye imbere ya APR yakinye iminota 90, ubona ni ya kipe iri ku rwego rumwe. Yego. Urumva rero ku cyumweru nabwo hari indi match ya Marine na Mukura, ubundi amakipe y'Urubavu yarasinye. Iyi match rero ya Marine na Mukura n'ubundi yari kuzaba ku munsi w'ejo, ariko kubera ko Etincelle ejo izakina kandi bose bakirira kuri stade imwe, byatumye iyi match bayishyira ku munsi wo ku cyumweru. Ese stade y'Urubavu amatara bayashubizemo? Amatara yayo ntabwo yemerewe kwakira imikino nijoro. Kayibona match kuri kalendari ari saa 12. Baba babyanditse ariko match iraba saa 9. Iraba saa 9. Babishyize ariko match iraba saa 9, ntabwo match yaba saa 12 kuko ari amatara ntabwo yizewe. Urabyibuka umukino wahuje Rayon Sport na APR. Ndabyibuka byabaye cyane ko n'ikibazo cya mazutu burya yo bacanye amatara, amakipe niyo yigurira mazutu yo kwatsa ari amatara. Amakipe rero y'Urubavu yashyizeho umurongo ntarengwa. Nta kipe igomba gukura amanota 3 y'Urubavu kuri stade Umuganda. Stade Umuganda ni ukujyayo ubizi kuri butsindwe cyangwa akora igikomeye ukanganya. Cyane ko ari amakipe amaze kubitwereka nka Etincelle ndetse na Marine nta ziratsindwa iyo zasohotse. Ariko kuri stade Umuganda nabo basigaye baragize nka ya stade imwe Nyagatare ngo ni Gorogota, ngo nuko bamba amakipe, nuko bamba nho babambira amakipe. Ku cyumweru rero abantu bavuye gusenga, bavuye mu bintu byose, bazatahe saa 12 duhurire kuri stade ya Kigali. Saa 12 ni rendezvous ikomeye, derby y'umutekano. Gusa kuri match Police iri mu bihe byiza, yego, APR iri mu bihe byiza. Difference irimo na manota 2. Police itsinze iyi game yahita iba iya mbere. APR ni itsinze zatishyiramo ikirango cy'amanota 5 ahita batanu. Gusa ikipe ya Mashami ni ikipe ubona ko yishimye, hahandi iri muri ni winning team. Mbese ni winning team twavuga muri Premier League ubu ngubu, shampiyona y'ikiciro cya mbere hano mu Rwanda, ku buryo Mashami sinzi ikintu yari yarabuze. Mashami nta kintu yabuze. Mashami mbabona nukudahozaho nk'ejo bundi yataye amanota i Nyagatare
yataye amanota i Nyagatare kuko Sunrise yaramutsinze. Sunrise yamutsinze ibitego 2-1 nubwo hari igitego cya polisi cyanzwe, ariko Sunrise yo yari yakoze ibyayo. Urumva rero Sunrise na mini ntuzenya polisi iraza muri iyi derby ishaka gutsinda uko byagenda uko ariko kose. Wa mukinnyi w'umurundi ukina muri polisi Abedi Biramahire Abedi azi umupira mwinshi cyane. Azi umupira mwinshi cyane. Ni ikipe bafite Muhajiri, Antoine Dominique, bafite Muhajiri, bakagira n'uyu mutoza waba ufite izina cyane ko azi na APR cyane nawe yayinyuzemo urumva ni ibintu. Uzaba ari umupira mwiza. Ni umupira mwiza wo kureba cyane ko ariko simbibona APR ishobora kuzaza ishaka kudefanda cyane ko nta mwataka muri iyi minsi ifite. APR ishobora kuzaza ikica umukino ikadefanda kuko yaba irwana no kwanga gutsindwa, bati polisi itadutsinda ikatunyuraho. Ariko nanone ari amakipe aramutsanganyije yaba ari avantage nziza kuri ikipe ya Rayon Sport. Uko ikinyuranyo cy'amanota n'ikipe ya mbere cyaba kiri kugenda kigabanyuka, nayo yabashije gutsinda uyu munsi. Nibasha kuba yatsinze uyu munsi byayiha avantage ko ari amakipe yanganya, aramutsanganyije yaba ari avantage ikomeye ku ikipe ya Rayon Sport cyane. Ariko izaba ari umukino mwiza wo kureba, ni match twitezemo ibitangaza, reka mbivuze gutyo kubera ko buri kipe yose ifite ikirwanira. Nubwo APR yatsinze mu minsi ishize, mu gikombe cy'amahoro itsinda AS Kigali, twarayibonye mu gice cya kabiri ko nta kintu gikomeye yakoze, ahubwo AS Kigali yayicanyeho umuriro ukomeye cyane. Bitandukanye rero n'ibyari byabaye ku mukino wari wahuje ikipe ya Rayon Sport n'ikipe ya Interforce. Yego, ni match zaba ni nziza. Twakwibutsa abantu amasaha ni ku isaha 12 ku cyumweru. Yego, kuri Kigali Pele Stadium. Yego, ni ku isaha 12 ku cyumweru nibwo uwo mukino uzaba. Yego, ndumva twareba se ibi uko muri match zari zashize ku munsi wa mbere w'igice cya kabiri cya shampiyona uko zari zarangiye. Reka twibutse abantu ko ikipe ya Muhazi icyo gihe ko APR yo ntabwo yakinnye ko nibwo yari kiva muri Mapinduzi Cup, isanga abandi umukino na Marine wa ikirarane. Yego, ikipe ya Muhazi yari yanganyije n'ikipe ya Kiyovu Sport igitego 1-1. Hanyuma Sunrise itsinda polisi igitego 2-1. Bugesera inganya na AS Kigali ubusa ku busa. Musanze inganya na Etoile de l'Est ubusa ku busa. Hanyuma Mukura itsinda Amagaju 3-2. Gorilla itsinda Etincelle 2-1. Rayon Sport itsindwa na Gasogi United ibitego 2-1. Nibyo twaba tuvuze kuri shampiyona y'ikiciro cya mbere mu gihugu cyacu cy'u Rwanda. Ndumva twasubikira ngaho shampiyona ubundi tukaza kwihera amaso match iza kuba ku mugoroba iri buhuze Rayon Sport na Gorilla. Reka dusimbukire mu irushanwa rya Afrika ry'ibihugu, irushanwa ryakomeje ku munsi wabo wa kabiri. Batangiye umunsi wa kabiri ryatangiye rero ku isaha 10 ku munsi w'ejo, ritangira na derby y'Abagine Guinée Equatoriale yakinaga n'ikipe ya Guinée Bissau. Match rero yaje kurangira Guinée Equatoriale. Twavuye mu kiganiro tumaze kubaha update, twabahaye update gusa nyuma Guinée Equatoriale maze gutsinda ibitego 4-1, ariko Guinée Bissau yaje gushyiramo ikindi gitego. Match rangira ari ibitego 4-2. Hari hatahuhiwe rero umukino wari ukomeye, umukino wagombaga kuri iyi match ya derby ya Guinea. Twibutsa abantu ko hagaragayemo hat-trick. Yego, hat-trick ya Emilio ya mbere kuva hari hashize imyaka irenga 13 byaherukaga muri 2008 ubwo Maroc yakinaga na Namibia, uwo bita Sofiane niwe watsinze hat-trick icyo gihe. Gusa uyu mugabo watsinze ibitego 3 afite imyaka 34. Ni umusaza, ni mukuru.
manza ari nayo kane yiwe ya nyuma ashobora kuba yakinnye ariyo ya nyuma rero ushobora kuba ari umukino wa nyuma yakinnye ari mu mikino ye ya nyuma plutôt yari gukina muri ari mu mikino ye ya nyuma urumva rero ni ikintu cyiza kongera kubona umuntu ushobora kuba yatsinda ibitego bitatu mu mukino umwe ni ikigaragara combativité y'iyi kan y'iri rushanwa bigaragara ko abantu bahanganye cyane ndumva ari byo twavuga kuri uyu mukino waje kurangira ibitego 4-2 hari hitezwe rero nkuko narimaze kubivuga hari hitezwe umukino uri buze kuba ku isaha y'isa moya umukino wabaye ku isaha y'isa moya wari umukino utoroshye wahuje ikipe ya Nigeria n'ikipe ya Cote d'Ivoire ni umukino rwose buri kipe yose yagiyemo ifite ikishaka cyane cyane ariko Nigeria cyane ko yari yatakaje amanota 3 ibona inota rimwe kuri match ibanza gusa Cote d'Ivoire nayo yari yabonye amanota 3 yari match ni bimwe twavugaga ku munsi w'ejo iyo Nigeria iza gutsindwa ku mugoroba yari kubitashye automatically cyane ko Equatorial Guinea yari yamaze gutsinda yari yamaze kugira amanota ya 4 yamaze kugira amanota ya 4 cyane nayo bayitsinda yari match gusa ikintu nabonyemo Victor Osimhen niba yarakiva mu mvune nibwo yarakiva mu mvune ejo nabigarutseho nibwo kuko Victor Osimhen n'ubundi yaje yahamagaye abonye Korap ari mu mvune yaramaze iminsi adakina mu ikipe ya Napoli hanyuma arayitabira imikino y'igikombe cya Afrika rero urumva ko yaramaze iminsi adakina ni nayo wabaye man of the match haracyarimo akantu ntabwo ari wa Victor Osimhen tuzi wo muri Napoli itwara igikombe cya shampiyona mu gihugu cy'Ubutaliyani yari match nziza match yaje kurangira igitego kimwe ku busa kuri penalty ya Nigeria yaje gutsindwa na Ekong ku buryo gusa Cote d'Ivoire niyo yakinye cyane Cote d'Ivoire yagize umupira mwiza gusa nabo still haracyari ikibazo cya finishing cyane ku makipe aya makipe yacu harimo ikibazo cya finishing gusa nabonye umukinnyi ukina muri Cote d'Ivoire uyu Musa Fofana azi umupira pe ni yature wigendera yature afite amashuti ya kure nabonye twaraye turebye umukino mwiza kabisa umukino mwiza wa Nigeria na Cote d'Ivoire waje kurangira rero Nigeria ibonye amanota yayo kubera ko muri iri tsinda bisobanuye ko Guinea Equatorial niyo ya mbere kubera yatsinze ibitego byinshi niyo ya mbere igakurikirwa na Nigeria bose bafite amanota 4 gusa harimo difference y'ibitego 2 agakurikiraho Cote d'Ivoire noneho Guinea Bissau ikabasezera kuko yo ifite ubusa bw'amanota Cote d'Ivoire rero igomba kwitonda umukino wa nyuma izahura na Guinea Equatorial isabwa kunganya izaba kunganya kugira ikomeze attention ntabwo izabisaba kunganya gusa kuko izigamye igitego kimwe Guinea Equatorial nayo ikazigamye igitego kimwe urabyumva iyi zigamye igitego kimwe Guinea Equatorial kuko yaranganyije yashyizemo difference niyo mpamvu yego ni kuvuga ukuntu bimeze impamvu nkubwira ko bazahita bakomeza nibanganya bafite amanota 4 bazakina Cote d'Ivoire oya Equatorial Guinea niyo yakomeza iramutse inganyije yo mbese yaza umukino isabwa kunganya gusa mu gihe Cote d'Ivoire igomba gukora ibishoboka byose igatsinda cyane ko naruzi na Cote d'Ivoire itsinzwe cyane kanganya hari amahirwe yuko Nigeria wenda nayo izagenda ishaka kunganya kuri oya Nigeria izagenda ishaka gutsinda Nigeria izagenda ishaka gutsinda ndumva match ya Nigeria ntabwo nta kigoranye kirimo cyane ko niba ifitane rega ntubyibagirwe ifitane gusa kandida wundi azava hagati ya Equatorial Guinea na Cote d'Ivoire bivuze ngo Cote d'Ivoire itsinda izahita ikomeza Guinea itsinda izahita ikomeza ninganya izahita ikomeza cyane ko Nigeria yitsindiye Cote d'Ivoire yego iramutse iganje nayo ikagira amanota 4 bahita bareba ya mipira y'abahuje head to head bivuze ngo Nigeria ntabwo ifite akazi kenshi cyane nka Cote d'Ivoire Cote d'Ivoire ikipe yakirira isona byaba bitangaje kuba yasigarira mu matsinda birashoboka
kandi birashoboka cyane twabonye hano mu gikombe cya Afurika Equatorial Guinea iteye ubwoba. Equatorial Guinea iteye ubwoba, ifite umukino mwiza, ifite abakinnyi beza rwose. Equatorial Guinea ni ikipe itari yo gusuzugurwa. Hari nuko rero umukino wagenze kuri penalty yabonetse iratsindwa rero n'igihugu na Congo. Congo rero ahita arokora Nigeria, ituma Nigeria igira amanota 4 kuko yari yaranganyije umukino wa mbere birangira bityo. Hari undi mukino rero waje kuba ku isaha y'isa 4, umukino abanyamisiri bagiremo ibyago kimwe n'ikipe ya Liverpool kuko umukinnyi Kizigenza Mohamed Salah yaje kuboneramo imvune ku munota wa 45. Ku munota 45 nibwo Mohamed Salah yagize imvune. Ariko igice cya mbere iyo mukino ni umukino wahuje ikipe ya Misiri na Ghana. Umukino waje kurangira banganyije ibitego 2-2, ariko Misiri tutaha amahirwe yo kugera kure muri iki gikombe cya Afurika. Oya kenshi buriya amakipe y'Abarabu ni kuri yakina ntabwo wabona yadominye umupira gusa. Bimwe twavugaga muri Afurika ikibazo gihari gikomeye ni abatoza, uburyo bapanga 11 abanzamo. Urareba nk'ikipe ya Ghana bari bazanye mu Mohamed Kudus nawe ni umuntu wari witezwe, niwe muntu waje ahindura Ghana. Ubona ko Ghana iri gukina irataka cyane cyane n'uyu ukina muri Atletico Bilbao Inaki William yahoze muri Chelsea. Yahoze muri amaze imyaka irenga 6 muri Atletico Bilbao gusa. Uyu mwataka wa Ghana Semenyo nabonye nta bintu ariho pe. Semenyo wa Bournemouth nta bintu ariho n'ubwataka ariko nta kintu kizima gusa wari umupira mwiza. Twibutse abantu ko ibitego byatsinzwe na Mohamed Kudus wagize umukino mwiza, ni nawe waje kuba man of the match. Gusa abanyamisiri baje kugira ibyago cyane ko batakaje kapiteni Mohamed Salah. Ni bro ikomeye cyane ku ikipe ya Misiri ndetse n'ikipe ya Liverpool kuko yafashaga cyane n'ikipe ya Liverpool muri iyi minsi. Cyane ko Liverpool n'ubu itari mufite ukwezi kose, ndumva kuri Liverpool nta kibazo cya hatari ifite. Ni even nubwo yanavunika wenda akaba zamara hanze ibyumweru 2 yanakomeza akagumana na equipe. Equipe yabo ari twiramutse sezerewe byaba ari amahirwe kuri Liverpool. Abafana ba Liverpool nibyo bifuza n'abafana b'amakipe menshi yohereje abakinnyi kuza gukina igikombe cya Afurika. Barifuza ko amakipe yabo yavamo hakiri kare kugira ngo abakinnyi basubire ku kazi mu makrebe. Gusa abafana w'ikipe rero uri kwifuza ko aba bakinnyi baguma gukinira ibihugu byabo baba ari muri iki gikombe cya Afurika n'abari mu gikombe cya Aziya. Gusa byagaragaye ko Salah arasa n'uwababaye cyane ko nta minota myinshi yakinye, yavuyemo bamaze kubatsinda. Urumva rero abanyamisiri bagize ikibazo cya Mohamed Salah cyane, gutakaza umukinnyi nk'uriya mwari mwiteze ibintu byinshi. Gusa sinzi niba ari n'akandi kantu wabonye umukinnyi bashyizemo amara nk'iminota 5 bahita bamukuramo. Kiriya ni ikigaragaza rero ukudashishoza k'umutoza. Ikipe ya Misiri nanone cyane irazira umutoza. Uyu mutoza wabo rwose nta w'umunyaportugal, bigaragara nuko nta kintu gikomeye ari gufasha ikipe ya Misiri. Kuri uyu munsi rero iyi mikino irakomeza aho ikipe ya Cape Verde ku isaha y'isa 10 iri buze kubitana mu mitwe n'ikipe ya Mozambique umukino wa mbere yanganyije na Cameroon. Mozambique yanganyije na Misiri. Sorry. Mozambique yanganyije na Misiri, Cape Verde ahubwo itsindagana. Kwango Cape Verde muri iri tsinda iracyayoboye n'amanota 3 igakurikirwa na Misiri. Misiri ifite 2 ndetse na Mozambique na Ghana banganya rimwe. Hanyuma iyi match ya Cape Verde na Mozambique ni match y'equilibre. Ntibigutungire kubona Mozambique iramutse itsinze game kuko twabibonye ko hano mu gikombe cya Afurika nta kipe ikomeye nta yoroshye. Gusa amahirwe menshi ngenda ahereza Cape Verde cyane ko ari ikipe yagaragaje ko ishobora kuba yakora itandukaniro. Ngenda ndabona Cape Verde ahubwo ishobora kuza gukora icyo twita double chance.
double chance ndabona ishobora kuza gukora icyo bita double chance kubera ko iramutse inganyije igira amanota ane ikazarindira umukino wa nyuma uzayihuza na Misiri. Ihuye na Misiri rero, Misiri nayo ishobora kuzaza ibonaho ibintu bigana kandi Misiri ishobora kuzatsinda. Bazaza ku muri game ya nyuma bashaka kunganya gusa, ariko amahirwe menshi hano na ya Cape Verde kubera ko izi neza ko izahura na Misiri ku mukino wa nyuma kugira ngo ibanze ikiriyaringa ibintu byayo, igira amanota 6, kabone nubwo Misiri yatsinda yahita igira amanota 5, indi kipe yose yagaruka itsinze automatically yabibonye qualification. Cape Verde right ibona qualification, niyo kipe ya mbere yabikatishije mu gihe dutegereje biza kuva hagati ya Senegal na Cameroon. Senegal na Cameroon uyu ni umukino ukomeye cyane ko ushobora gusiga ikipe ya Ghana ahantu habi. Ushobora kuza gusiga ikipe ya Cameroon ya Cameroon yabisize ahantu habi ku buryo bashobora kubita bara ikizere cyo gutaha bakibonye. Ese muri iki gikombe cya Afrika harimo ibihano by'ama best loser? Oya, best loser ntazi. Best loser ntazo. Amakipe abiri. Zagenda zamuka amakipe. Ni kuvuga muri itsinda Senegal ni ya mbere. Ni ya mbere n'amanota 3. N'amanota 3. Igakurikirwa na Cameroon na Guinea zose zifite inota rimwe. Na Gambia ifite 0. Gambia ifite 0. Rero iyi match ikomereye cyane abanya-Cameroon kuruta ko ikomereye abanya-Senegal. Abanya-Senegal bo nubwo banganya haracyari ikizere ko bazakina na Guinea, wenda bazagenda bashaka kunganya. Gusa aba banya-Cameroon batakaza iyi match baraba batashe nta bintu byinshi bizaba bitegereje cyane ko dufate nk'urugero nk'uyu munsi Senegal iramutse itsinze nayo yahita ibona tike automatically. Wenda ugasanga wenda Guinea yatsinze Gambia. Guinea yagize amanota 4. Bivuze ngo yazajya gukina na Senegal nayo isabwa kunganya gusa. Yego. Guinea ivuze gukina na Gambia nimwe yaba na Bikeita. Oya, Guinea nimwe yaje mu Rwanda. Oya, Guinea ni yabana Bikeita, ni yabane na Bikeita yaje mu Rwanda nyine. Bikeita baje mu Rwanda, badutsinda ibitego 2 ihuye. Urumva rero igitsinda turaza kureba umupira mwiza uri hagati ya Senegal na Cameroon cyane ko gusa ariko Cameroon yarambeshye muri match ibanza. Urabona ko yaje irwana n'ubuzima. Guinea yayibanje igitego irindira ko iboneka ku karita y'umutuku, kwishyura igitego birayinanira, ikibona nayo ku bwa burembe. Cameroon irimo irambeshya nayo ni nka Misiri niyo yayo, ni nka Misiri sinzi ibintu iri gukina kandi zaje ni ikipe idashoboye ko ba Ekambi hari ikintu bari buze gukora, hari difference cyane ko mbere ko igikombe cya Afrika gitangira batakaje kapitene uyu mwataka wa Galatasaray Abubakar yavunikiye mu myitozo y'equipe nationale. Yamaze kuhagera ahitagira imvune bahita musezerera, babona kuzana uyu wa Bayern Choupo-Moting. Gusa nawe nta kizere bamugirira, ntabwo bakunze kumukinisha cyane. Gusa ku bwanjye kugira competition ikomeze kuba competition ryose, nifuza ko Cameroon yatsinda. Ego, hari match rero tutari butindeho cyane, match ya Gambia ndetse na Guinea. Guinea iri buze kwakira Gambia nubwo bose bari gukinira mu gihugu cya Cote d'Ivoire, ariko ni match nayo iri muri litsinda rimwe na Senegal na Cameroon. Ni match yo gutsinda ku ruhande rwa Guinea kugira yizere gukomeza mu yindi round ikurikiyeho, cyane ko niba yaravanya inota rimwe kuri Cameroon yakagombye kubona 3 kuri Gambia, then kazagenda kuri Senegal ishaka draw. Kuko mbesi iyi Guinea ahantu hava tike yo gukomeza mu yindi round ikurikiyeho nuko yatsindiye game. Gusigomba gukora ibishoboka byose igatsinda game. Gusa na Gambia nayo itsinze iyi game yabigarura andi mahirwe kuri. Yego, ndumva rero twaba turekeye aho mu gikombe cya Afrika, ahubwo tukareba amakuru ari kuvugwa ku mugabane w'Uburayi.
twavuye hano ku munsi w'ejo tubabwira ko hari imikino itegerejwe mu gikombe cy'umwami muri Espagne. Yego imikino rero twagarutseho nk'uko twabivuze, Barcelona yarayitwaye neza itsinda ibitego 3-1 bigoye kuko kari agakipe kayibanje igitego, stade irashyugira ngo irarimbutse. Ndakubwiza ukuri ko kari agakipe kakibona igitego, stade yatitiye. Urumva byari bari kuri stade yako, umufana yafannye koko umuriro Barcelona iza gutakaza iyi match. Sinzi zavana tuba turi kuvuga ibindi. Iye tuba twabyukiye gusa ibitego byaje kwishyurwa na Ferran Torres, Jules Koundé ndetse Alejandro Balde. Koundé kuva yagera muri La Liga nibwo bwa mbere atsinze igitego anatanga na assist. Urumva ni ibintu byiza kuri we, yazamuye urwego kuko ku munota wa 61 nibwo basimbuje. Yabonye ibintu byari byanze, niko hinjiyemo Lewandowski, Ilkay Gundogan. Gusa ikibazo kiri kuri Barcelona, bazanye uyu mwana Vitor Roque. Ngira ngo ni match nziza yo kumuintroduceamo agakina akamara wenda nk'iminota 50. Gusa Xavi sinzi ikibazo afite mu mitoreze ye ku buryo umwana nk'uri yakagombye gufatira icyizere kuri match nk'izi zidakomeye, gusa yamwicaze. Reka twihute tujye ku ikipe Derby ya Madrid. Twari turebye umupira mwiza, nyabyise kwihorera iyi derby nayise yo kwihorera kuko ibyabaye muri wenda ntibyabaye 5-3 nkuko match isize byari byagenze, ariko nabyo byabaye kwihorera. N'ubundi nabo batsinze ibitego 4-2, ariko nabo bisabye extra time. Gusa ni ibitego byaje kuboneka ku munota 39 Runo yari yagiteretsemo ku ruhande rwa Atletico Madrid. Oblak yaje gushyiramo igitego kuri kufra yitewe neza na Luka Modric. Yitsinze Oblak nyine yitsinze yabaye ku munota 57 Alvaro Morata sinzi yazamuye urwego. Morata yazamuye urwego cyane, ariko iyo bakina n'izi kipe zagiye zimubenga, iyo bakina nazo Morata ahita yerekana azimerera nayo cyane. Igitego cyaje kwishurwa na Yoseru ku munota 82. Yego, umutwe mwiza, umutwe w'abataka wabona yarari muri position nziza. Hari icyo bita kwimarika, ukaba uhagaze ahantu uri free, nta muntu ugufasha, umutwe uri free header. Free nta kintu wigoyeho. Gusa twaje kongera kubona Antoine Griezmann yatsinze igitego. Ubundi Vinicius yakagombye ko yamuvuniye iruhande rwa kare. Gusa Vinicius yatinye kumukora, yabonaga ari muri angle ferme kuko kira igitego ukuntu cyagiyemo. Sinzi nabonaga ari muri angle ferme, sinzi ukuntu kira igitego cyagiyemo cya Antoine Griezmann. No kuri contre attaque ya Lakerme kuri pass ya Depay. Twari tureje umupira yari match nziza. Atletico Madrid yihoreye ibyo yari yakorewe muri Super Coupe. Ubwo rero abakunzi ba Real Madrid mwihangane, nta kundi ubwo naho umwaka utaha kuko byahise nasezererwa mu gihe Atletico Madrid yagiye muri kimwe cya kane, ndetse na Barcelona zaraye zibonye amatike kujya muri kimwe cya kane. Ubwo ni ukuvuga ngo Real Madrid muri Espagne ahantu isigaje gukukuza ni shampiyona gusa na Ligue des Champions. Urumva Copa del Rey yamaze kugenda, Super Coupe yarayitwaye. Ariko tombora ziba muri Espagne, ni gute ikipe nka Real Madrid ishobora kuyoza na Atletico muri kimwe cya munani? Ni bya bindi twavugaga bya hano iwacu mu Rwanda igihe APR yatomboranaga na AS Kigali. Birumvikana ko imwe yaviriyemo muri kimwe cya munani. Biba bigaragara ko habaye tombora ku buryo nta kwiba biba birimo cyane ko nubwo wajya kwiba ntabwo wajya kwiba ngo utombo wibereye yari utombora Atletico. Ndumva ari byo twavuga kuri Derby ya Madrid. Hari indi match rero yari yabaye nimugoroba, ikipe ya Roma ya Napoli nayisebeje. Abafana ba Napoli bambabarire kuko yaje kumvuguruza. Gusa sinzi, naraye nitegereje uriya mukino. Uyu mwana Giovanni Simeone Giovanni ni umwataka mwiza pe, ahubwo ni gute se
adashobora kumufata ngo byare muri Atletico ajye kwataka. Ntabwo yamukinisha ari umuhungu we bakina mu ikipe imwe ngira ngo akazi ntabwo kagenda neza. Gusa nyine ikintu gitandukanye abazungu hari ikintu twe baturusha nta amarangamutima ntabwo bayishyira ku ruhande bakutwara babona nyine ushoboye. Gusa Giovanni ni umwataka mwiza, ni umwataka mwiza pe, ni umwataka mwiza. Baraye batsinze rero ibitego 3-0 bagera ku mukino wa nyuma aho bari buze gutegereza ikipe iri buve hagati ya Inter na Roma kuko bari bukine uyu munsi. Inter ni ikipe ifite sizi uburyo abataliyani bapanga abakinnyi 11. Urabona kuri ya Lautaro na Thuram babahekiranye kuri point ku buryo ubona bose batakira gutya rimwe. Sinzi la systeme ngewe niyo mpamvu akenshi ukunze kubona Lautaro Martinez muri equipe nationale adafiting cyane ko badafite wa muntu muri bihaha ku buryo aho adageze wa wundi agenda kagera. Muri Argentina rero bamukinisha nk'umupointer bigatuma uyu mwana wa Man City amurusha statistiques nziza muri equipe nationale Julian Alvarez. Gusa ni match tuza kubonamo ishobora ndabona iribuza kuboneka mu bitego cyane ko ku ruhande rwa Lazio nabo bafite uyu Ciro Immobile yego no mubiteri aratsinda cyane. Iraza kuba ari match nziza cyane ku mugoroba abantu baze gufata akanya barebe uyu mukino nawo ni umukino mwiza cyane. Yego niyo mikino ihari. Reka turebe mu Bwongereza English Premier League uyu munsi nta match zihari ahubwo match ejo hari match ebyiri. Hari match izahuza ikipe ya Arsenal n'ikipe ya Crystal Palace. Iyi match urayibona uti? Uko bigaragara Arsenal yasubiye inyuma cyane ko mu mikino 3 iheruka batsinzwemo 2. Batsinzwe na Fulham, batsinzwe na Liverpool muri FA Cup. Bivuze ngo ni Arsenal ni ikipe idafite morale cyane. Sinzi ikibazo Arsenal yagize. Twumvaga ko Manchester yarasubiye inyuma tukumva ko Arsenal ashobora gufatiraho ahubwo yihera umwanya mwiza Liverpool irazamuka. Gusa ni match nziza. Crystal Palace ni ikipe akenshi ngewe mbamona imeze nka equipe de France irimo abirabura hari igihe bapanga 11 wasanga ni bene wacu abanyafrika gusa ni equipe de France. Ni match nziza cyane ko tumaze kubimenyera ko muri Premier League match yabaye ya mbere saa 8 n'igice biya bigoranye cyane ko ikipe ikomeye itsinda. Ejo abantu biviriye ku meza rwose bazahita kubitana na match ya Arsenal. Gusa ku ruhande rwa Arsenal ndabona ari match bakwakiye gutsinda kugira bavanemo ikintu kiri hagati yabo no wa mbere cyane ko Liverpool yatakaje Mohamed Salah. Bivuze ngo nayo gutsindwa na Bournemouth birashoboka cyane. Ni match Arsenal akagombye gutsinda. Nibyo niyo match ihari ku munsi w'ejo. Hari na match ya Brentford na Nottingham Forest. Zose na amakipe yagiye atakaza abakinnyi baje mu gikombe cya Afrika n'abagiye muri Asian Cup. Gusa cyane Nottingham Forest yatakaje abakinnyi benshi baje mu gikombe cya Afrika. Bari abakinnyi babiri rwose bakinira ikipe ya Cote d'Ivoire. Na n'uyu mwataka wa Cameroon yaravunitse we Mbeumo. Gusa Brentford ni ibihe byiza cyane ko uyu mwataka wabo yagarutse Ivan Toney ibihano byararangiye ubu wemerewe gukina. Ashobora kongera akataka cyane ko ntawe isuhari. Wani isa ntawe hari. Mbeumo ntawe hari. Urumva ni igihe cyiza cyo kwintroduce Ivan Toney kugira ngo yongere agaruke mu bintu. Gusa ku munsi wo kuwa mbere ndashaka ko tuzitsa kuri Asian Cup. Asian Cup nabonye harimo imipira ku buryo imipira myiza ibereye ijisho. Za Palestine ziri gukina, za Iran ziri gukina, za South Korea ziri gukina. Gusa Congo narebye nka match ya South Korea. Abadefanseri batanu, umuzamu, abamediateri babiri bose bitwa Kim. Ndashaka ko tuzitsa kuri shampiyona Asian Cup tuzayirebaho kuwa mbere tuzabatwaye no mbere tuzayirebaho cyane. Gusa no mu Budage hari match twakwisaho gato ni match ya Leverkusen na Leipzig.
Leipzig ariko muri weekend yari yatakaje imbere ya Eintracht Frankfurt. Ubwo rero Bayer Leverkusen ni ikipe mu Budage nayo ihagaze neza, ntabwo iri gupfa gutakaza. Mu Burayi niyo kipe itaratakaza. No muri weekend ishize yaje gutsinda igitego kimwe kandi gitsindira hanze kwa Wolfsburg. Kandi mu gihe iyi ngiyi Leipzig bazahura ku munsi w'ejo iyo yari iri gutsindirwa mu rugo itsindwa na Frankfurt. Kuko Eintracht Frankfurt gusa twabonye ko hari ukuntu mu Budage amakipe yazaga, urabona nka last season Union Berlin yaraje irakukuza biza kurangira biranze. Gusa Alonso twabonye Xavi Alonso ahozaho, kandi ikikwereka ko ahozaho yihuriye n'aya makipe yitwa ko yamuha challenge. Bayern Munich ntabwo yabashije kumutsinda, na Dortmund ntiyabashije kumutsinda, bivuze ko ari mu bintu azi. Iki gikombe rero ashobora kugitwara. Gusa nabo batakaje umwataka wa Boniface yaravunitse ku buryo barimo gukoresha undi mwana, ndetse bafite n'uyu mu Swiss Grand Zaka Noya Embolo. Hari Embolo niwe uri kwatakira Leverkusen muri iyi minsi. Urumva rero Leverkusen irarusha Bayern Munich amanota 4, gusa harimo Bayern ifite ikirarane gusa Leverkusen yatweretse ko ari ikipe iri seriye uyu mwaka. Iki gikombe Bayern kwitwara bizabibara. Gusa nitwibaga ko Bayern ari ikipe ikomeye cyane ko ifite umwataka ngewe ubu ngubu mbara nk'ari we wa mbere i Burayi. Ariko Bayern Munich iramutse idatsinze Bayer Leverkusen muri izi match zo kwishyura, igize ibyago Bayer Leverkusen ikayitsinda, yasezera igikombe. Ni ukuvuga ngo ikintu kizatanga ikinyuranye Leverkusen ikintu isabwa ni kimwe, nuko itazatakaza imbere ya Bayern. Twabonye Bayern hari igihe byanga, ukabona itakaje umukino wabona imbere niyo Berlin bikanga. Gusa Leverkusen ikintu yatweretse ko iri seri imbere y'amakipe akomeye cyane, ko ni Dortmund yagaruye uyu mwana Jordan Sancho nabo yishimiye cyane, bamwakiriye neza. Maze akihagera yarababwiye ati munyereka ahantu Makore w'isi yicara, ati ngomba kwicara iruhande rwa Makore w'isi. Hari akavideo narebye match irangiye rero gusa yaragiye aramuterura, ubona n'uyu mwana Jordan Sancho avuga ko yagarutse mu rugo. N'ikintu cyiza, ahubwo Manchester United bitegura kuzongera ku mugaro wenda nko mu kwezi kwa 7. Simbibona kubera ko kereka wenda Erik ten Hag atagitoza Manchester United, aho byo wenda bishobora gukunda. Ten Hag nta minsi afite hariya cyane ko bari abaherwe bashaka kuvuga ko bashaka ikipe nshyashya. Ikipe nshyashya urumva bazahera ku mutoza, bagendere kuri ibyo bintu byose bigiye bitandukanye. Gusa Jordan Sancho ubundi ikintu nabashije kubona cyo, iyo umukinnyi ari ahantu agomba kuba ari yishimye, ni motivation atari ahantu mutuka, urumva. Gusa ni ibintu byiza kuri Jordan Sancho kumubona yongeye yishimye cyane, babonye ko na post ze kuri Instagram yongeye gusubizaho, yasubiye ku ma platform yose yasubiye ari kongera gukora. Gusa ni ibintu byiza cyane. Gusa hari indi nkuru yazamutse ku masaha yo ku mugoroba, ikipe ya Bayern Munich irashaka Ronaldo Araujo Barcelona. Hari ikinyamakuru cyanditse kivuga ko bashaka gutanga abakinnyi 3. Bashaka gutanga Mateja de Ligt, bagatanga Kimmich na Sané. Yaba yisenye gutanga Kimmich. Kimmich yanze kongera amasezerano, bivuze mu mpeshyi azaba ari free agent. Bivuze ubundi biri like ko mu mpeshyi Kimmich azajya muri Paris Saint-Germain cyangwa Barcelona. Gusa uyu mutoza Thomas Tuchel yagaragaje ko akeneye Ronaldo Araujo cyane ku buryo bushoboka cyane, ko muri iyi minsi urabona batakaje
Uderayiti ari mu mvune, Kim Ja yagiye mu gikombe cya Aziya. Ni umuntu akunda cyane akunze cyane uyu mwana w'umunyayirigwe Ronald Araujo, gusa simubona Barcelona imurekura. Gusa nk'iyi nkuru nyine iramutse ibaye ariko yabikoze diru nayo abakinnyi batatu yabibonye. Leroy Sané ntabwo ari umukinnyi mubi. Nose hari umuntu wagwara Leroy Sané. Sané niwe muhingu wa mbere i Burayi. Kandi wumva ariyo position Bayern Munich irimo gutanga abakinnyi batatu bakayihereza. Uko bigaragara icyo nabashije kubona i Burayi, iyo umutoza ashaka ikintu agomba gukora ibishoboka byose kugira akigereho. Cyane ko ekipe nka Bayern, Barcelona iri mu bukene, bazanye wenda nk'izo miliyoni 80, 100, bashobora kumubona cyane ko ubu ngubu hari ikintu naje gusanga abakinnyi barabuze n'ababonetse baboneka bahenze. N'umufite ntashaka kumurekura bitewe na projet nawe yubatse ashaka kugeraho, ku buryo abakinnyi barabuze pe, barabuze cyane ko ubu ngubu kubona umukinnyi wa miliyoni 100 ntabwo bikiri ibintu bigoye cyane. Umukinnyi wa miliyoni 100 ahubwo inkuru yabavuga ngo ninde waguzwe munsi ya miliyoni 100 ari umukinnyi ukomeye, ari umukinnyi mwiza, rero umukinnyi mwiza byo kumubona yaguzwe munsi ya miliyoni 100 biragoye. Reka duhinire ahangaha dusoze dushimira abari babanye natwe muri iki kiganiro. Ndagushimiye mugenzi wanjye Felix, urakoze cyane kandi ugire weekend nziza. Reka dushimire n'abari badukurikiye tuyifuriza kugira impera z'icyumweru nziza. Murakoze kubana natwe.